Ki Samla ke Meghalaya ke bala syembenta haka 8 North East Youth Festival arhajar arpusan kilawan ra 6 bat buram ya kejela da kaba kila yo first runners up haka jinga kop tem rock band. Kila pediang ya ke trofi bat ke song pisa kaba sau hajar tengka na UCM Badan Buram jaga Sikkim Shri Prem Singh Tamang bat ke Menteri Badan Buram jaga Sports and Youth Affairs jaga Sarkar India Srimati Raksha Khatse. Kila yo ru eka second runners up haka jing tem solo gitar bat Khur eka pisa ka bakot chipa wajar tengka harangkat ke trofi. Uba Bobby Walang youth coordinator jangka jela ulai yo eka memento bat ka certificate na menteri ke tenat yalekai jangka Sikkim Ushri Prem Basnet haka ni kesengi penha perda ya ka lumpung jangki Samla. UCM ke Sikkim Shri Prem Singh Tamang bat ke Menteri Badan Buram juga Sports and Youth Affairs jangka Sarkar India Srimati Raksha Khatse kila yo banyakran bat ki Samla ke jela Meghalaya haka ski penha perda ya ke 8 North East Youth Festival arhajar arpusan. कैसा लगा सिक्किम? बहुत अच्छा पहाड़ी जगह आप लोग का पहाड़ी है तो है ना, पहाड़ी है ना आप लोग का भी ऐसे हिली हाँ क्योंकि शिलोंग तो हिली है इसे ऐसा ही जगह ना। आप लोग कितना कंटिजेंट है टोटल कितना था आया कितना आया 80 आया ओके ओके। हमारा मैडम दिल्ली से मेरी यूनियन मिनिस्टर ठीक है ना मैडम ओके ओके। आप लोग कैसे हाँ मेघालय ओके 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 ओके। आपके वहाँ पर तो बहुत कल्चर कंसर्ट होता है ना पूरा बड़ा बड़ा इवेंट साल में 2 बार आप लोग देखते हैं।